Mwatinda. Nesa munabyo. Na wanatinda nesa. Tikilundi no kilungu cha tunenanye. Otiola mwai. Kaza ta mwai wana na ya. Mwai wana na ya. Unola mwai wandoka. Ndo waza ndo anzo. Yule zaidi ya kumbe akamba no igete ta tutana soma toka mana kila kiende ichao. Uti mwai wa kutania mental health kana ku create awareness. Nondo ukamba ndio iwa pia mundu zumwetha nambo so mundu suetha abwanite mwai wa monza wa ngoma labda mundu ena mental issue lakini mwaito masi mundu si wabwani mundu suye tutuluka mundu suye tusautwe yata na ende tio sio to create awareness kula pia kamba maito tutwaendie yata tulalangwe kula pia kamba maito nondo ni undu wa mwito kwa society kana wena mundu wa muthemba tosu utanamba ambia Bishop Ndurukedie asante nita wa Bishop Mala na mukethia asiaisia maito ma mutongoi na ni mubeano ndo akwitha mwana itu asante na asante baito itu muyeni kuma kangu ndonge kala muya ngekala katelembo na ndo makatelembo nini mwendete muno mwi mashambiki muno matonena nedukia seima uta asante nina mukete kioni chomundi nesi ni mwasofe wanesa masitwa ni Reverend Daniel Chalo wakabeba kwitu no bakabya ni lakini ni aba masakubi karibu asante tula mwai wako create awareness Faith wona ideta ambao itaele ku create awareness yata na mundu aile kumana kanena kathina kebandu ka mental ata ona science iba nondo be science labda mundu oyo tusaise muome kana kibeti kana mutui kana brother yake na tundu twa muthemba lakini ndema naka nani kileko chake kina thina na kile wakwitha kina thina tikwa ila mundu ambe ya kosa nyama buti isu itha yuya etha extreme yo balaba ambe ya wow stress depression sibutya muthemba tausu akamba maitu maile mona chauma kama kana mundu ena kathina keba mbaito mental illness is real na tunaisi kila mundu yondo mukasi yake etipendiane degree kila mundu kabeba wondo kaisi yako pastor wondo kaisi yako sio kwa tawe majiba wondo kaisi otu koinya ne nyoka kwanza kabeba ko kamwethia ona tokutabanyega kakuo aya ndo tokwo na kaingi ni tuigino ya sindu imwe akato tuikikate bahati nondo ilacha lelembana onena ukateta wananunga make yono ukatetia mweme gona aendie ukaonga makete yono uketeta sia uimutabia kwa kune wa unyake umindoni kila wailo notice ni mikalile ya ndumaku alamu thenge ya wona ya change tawe musiai isune fad ni red flag yambe ukona umundu waku ndo na yange wano isaidia netama neye netauma weyane wa machumwae wa thini wa dhamba mamino dhambe wati nesesilia yangi maiko wa minoti nesesilia yangi maiko ni mwadika you know all the basics ila mweka lakini ninyo ena umachumwa hata umasamonza no yona mwitu weba ya yulu chanzo na mbemba ekisio na mutu wibona changu twindu twoto nini mwitu anaye mutheu anathamba kuma kwacha andika kithambio no kama na yuzu netele ngina ni wambe yokia kithambio o twindu kana utanathamba utanaye no thambi mwingi lakini ina andika kithambio ni na mina masao nthe pe satisfaction ilongo ati apu kithambio ni chao kikiliko chakwa nikiona nya coordinations. Secondly, metalatala nyo ya mebango ela ni thawane na yo nomba yiliata mume akwa undu uka nomba akangethia umundu no ke yonena no ke yonda ya programs no ke yonda ya mi na eloko nena enena obo wa machungu eloko nena enena inanganya na mbikie nanganya na sindu sia betie bise tena no kudirikana na onangi mayira o memaitu ona ivetimwe mayira mese how to grieve mundu watiwe mundu wake na we extend kieso kwa affect kileko na be kila kingi uyete ewe mwene
nzika muse wakwa bishop mundu wakwa mbele muse wakwa kabebo mundu umona you know we popo wanya na kendo chu wiki extend ya kwa siana ona siana sike yetu ana mental illness kana ne ka thi school na ka thi school ka ithika ibuliwa na ka bika kunondo ne ka intimidate wona ka inena na kai kaneke kepe mwalimu kamenete wisethela kana ne ka mbiyo bubwa ne ka kithliko kethi ukoko ka kethela ka ile bandu keko ka na akili ya kudio kukulia mwana kila kiki akili nene chao so be twindu twinge to nini na ende sindu yi ende siana sito ona itutoke iyo nuo ndo tonana na kabongoloto ne wathini wanywa ndawa chemicals na sikite ate akili ya kundiosa witosu na sainge noti na wao onywete ukethona mental illness ukethela beoka kathaka meka dikile umindoni. So what I'm trying to say is they are petu ndo twinge na ende twi create awareness tiketho wena stigma basic stigma yeta wata na kamba stigma ni uthiliku utu ondo kimwa weta wa kana kwethwa be mundu ina ndoko ke wena la musi wa la mwana ke umuka manando kaizino sioke bakwa nondo Kenya yo mundu on economically sindondo setotwaite things can change anytime and any minute Bishop we ambi abantu ngegwa ndiye ndambe ya kila mmoja by the way kwendo kona nomba za ingineza weza ikalogo kaswania na uzi taiji alati twanete no zomo ibe na ibe tije totuluka tunini ibe tizida na ndoka actually mwenye maiki wakatuluka ndo you can imagine mundu mwenzomba na mwige nomba ndo gwa kulia kiatu chinikio na ni wene nikio kana muidi umundu aibete lobande lesianyo na ndo gwa kulia nozu abeta na inyo ndamwe ba mwindu mbona wagitona kana ile imanda simu nayo na ndweza ikalenge za inge ndweza lo ndweza igwa mundu ine na akalai wena kuetiwe bano na itie na otia babu ndabala wa ile kala na yono akuyaka na igwa kala ne omwene no ogwa atwayo mbavuni yuenda inde iko nebo kinene wethi tunene ndu inene twe ukagwa ikunetho imbuini wewa pita bana kuyendete ba yu alito wailito managana to lazima ndo mama ne ndo mairete kalanya na ndoka waile jezi awe na ndoka usongea yugo ndiye ni nena na kubisho utombitike ko ndoka yi siena kila mundu na ke mundu ume ukailio sija nomba kwa kundoe maithia pa ona siana cia uciaite kila kamundu nakatuluka kana pe ongewe na ndoka ya ubindia na imwana ndanena ayenda ngima no atumie onge nondo be ongewe ndoka cia kwetia na ketu enda useme tunataka ugali na ke mundu ume babe ndoka ciake kwanza tawona mbia kuswania maundu ange kabeba watoto bazia na gweti na wene uzo manena na esa mundu ndabitha uyambia ona mundu ambio na alamana na mwenyomba na iguo kuete na iguo kwina mbepo uyambia ona mundu inyale nyu uyambia ona mundu aya nyanya na yindu manda kanafasi no bana ke olonge no wati wendo kazi akuwa yindu kaisucio actually kene nena yulwa kana ni lazima ndo mama ne kwikalania nundu ando meile ko si tofauti na tiweta yulwa mental health tiune na yulwa lo sembi atwa madhare tinena yulwa thina wakiliko na iwe siyu nini ndoka hii pia sie kiwango jizana iwe kana kanini ke munenele wako kabika bandu banake munenele wako kithemba faith waweta na ke mwaitwo kokwa pe kindu kingi makwata andise kitawata kizungu ene kukweta itwa vingai uyambi yaona no ni umaluka ati andazi mwaito nziye kana mboyizwe zialika ndona umaluka gwete ula uisani gwa kwatwa ichao na inena ayambi yonena ndetwa tongete netina yu aide tambo mana eulwa awareness yene waide to mana kana mundu abikie kiwango ki na waide to soma eulwa kwikalania mundu o wathingai
kunena na isiko una ke okunyala manyu una ke mwana obindete wikalao kibelani wenda ka utumo cia moua moe makuua wenda ke so kutabia sio ndei ni mendo ni tuno sita character lakini tota character mental health. Bishop, tuisaidiana na mwalimu. Are you principal baba? School baba. By the way, anaketa mnita mwalimu. Bamu. Wisaidia muzie weka na enenye cia na itevo kana enenye mutumio tevo aya sinye mutuko ina noege. Yuki wiki hata na wiki hata na hizo onenya ndo hivyo. We na point ba your mental health. Ni mental health kana issue ya kileko. Ni sinduila itesia kawaida. Siambea kuoneka si chipuka. Thini wa mwekalile wa kila muthenya wa kila mundu. Na mabinda maingi ni tuingino ya to initial stages tumotwa tu wetwa ni faidi na tulatungi twa wetwa imala. Ukethia nuko na kaindo kate kueleka mundu ne muna no ye assume it is normal. Na kumbe pe kindu kiu muthini kitati wa ni mundu. Nundu waliukuwa kileko ni kumaanisha kana ni kuweka kwikala undu mundu wekala na payambi yo crop ona twendutungi ukethia mundu ethe kakakaka na ndana the kau kana ukamusia na komani ya mwetu omwe na yu aimwe basi na nene si munana ni victim na yundi tabani oboko yethingu na mukule mbona tunokilia guoko ndiboya andu ala menda utwao kwadi kwa atwaiwe ambie ne mwebase kwanza ngathewa na mukulia no andabie sietwa na andabie sietwa na kulia ne kanata nake nundu nina content kana mundu ne 1 2 3 nundu asoma nake na mwetu na mwe ni ndombe tikile ngutabia kaino nundu nina manandese na yimbe wa ndoka itaneana ile kalwa ni mundu ukupembeleza kaindo wene kate kaseo na yune amwetu tona ne tatu mwanya nake na tatu mwanya na mwambe wota na twao timu kazivye ndakame kana no siyo sana ni wisi yuna yini tumie language nzeo ni be positive ikana ene ni no ni naona na totonga nyende to siakwa ila nesi na ne they are creative you know. It is also good to be creative. Yes. No yethia we mundu utona ku imagine siendo. Ona yethia tissue uise obie siumbane nesa. Nundu no mbaka wethia na answer. Ya kilondu wonde wepikana we koma nago ona yethia mwito. Na mwetu 960 ambia na pastor no insist na mwe ni insist ni kana mwethia in good health. Na ilo kwata utwane tu. Pesindo requirement si lazima. So tell your brother to go. Na yuka unenga report na unengi report na mana ethia ni mapitie basi medi wa mele mapitie ethia maya apita nengo tange ya mundu na you it happened ma reso muno for so long na mesa othio thimwa ila ma ndio thimwa akulwa okaki na ni ukaasa ndawa mwana ozu asinye ndio sa ndawa nundu ni mwo ni nyuma ndo isi asia no ndimiwa nundu ne sendimo na onda mai mathimo mwetu ethe we negative nake mwana ke positive na komana nake mamina utaanisia nundu mekanisi nduka mwene nduka ni enda na nzia katheka hey mwa ngaiko we munene ona ko kwachu kote na ndeto ingi utaelewa yani mundu waliukile na sisi ni kauteli ni ba kauteli kaiba ya magubi pa midone dizibeta wakwa juli kana beta wata wabituko ba cooperative obo na sisi ne ajeti nomo ne ya mundu lona inagikwa kana be ona mwetu ya nundu enda inena niki na the kaniki uya tigwo mwekalile wake she's a very serious woman very decent na ina mweta nabika anzisi ya thaka muno na kulia na ti girlfriend ya why ya the koneki as yet this is abnormal something has happened
na naye mako take for chances ne dia sota wa Christ wisi sota wa Christ wenywa ndunuza wata ilengi metoke ogunda oge wa mondo ikauka angolia na mugolia you kwandabie nikia uke utimo za kanzi ya winena ni moyola ne wete na mukula moyo wanziani ambia le mwingi mono na namuke na mana ne wete moyo ndabio yakata bawe wa moyo angulia ngai atona kwekata ngathewa na ndio ke wakwa kwitu na ndiko kilondu wonze na mana ndoka siebo na musisio na mwenda kukulia kulio wekata na wekata inalimwa nethewa na mukula nenda kukulia kulio yu kuthimwa no kithiwa wi negative na ndo akoma mundu uyu iyo kila chai kisioni chao ni kwekwa ni ngai au ciye na yuka kunenga ndukakwie kana ni gwikala ithayo wethe yako kuigwa na nena nake na thea no mbaka tumanye mwaliko na no mbaka tusisie yo behavior ya mundu no ni la yatene na nthini wa initial stage nundu ona kunena ni muito nundu mental health nitona kwetwe ni environment pala wikala mundu baidie juni otumania mundu nginyaka kwatwa ni depression usi na yananga peka mundu kethe akaitumwa kate nomo pukiliko ni kwa mundu wanduka pekindu abnormal muno na mundu mwinde jambiye nduka ni gwithia mundu zu ayona kilote ona nundu besi ndwithi ayona pema wase withi ayegwa na methia mamuchanganyikie ni chowona atu behavior itatula wewa twawetwa no na de mundu mwithukisia on that process mundu aliana kiliko kiana mathinani na kiingro kimesia eclipse nwesi ila kia sawabikia level ila nthuku muno ni la kipindu chali kandeni wakiliko chali ngelapo yeju pai kuinambe itambo kwato tandidia nende tende ana ila kipindu chali kandeni wakiliko kikawata museze katoka tandidia Musese ndino kilungu cha tone ni eva la tende no nani sayolo wa uima wa kiliko. Na ndi ndio kulia kiliko chaku kibwa hata. Kiliko chaku kibwa hata. Ni utu ana mbiso. Anomaka di kondo na makwa kama kethia obubiye ya bya nesa kana waile kulwa ikongwa. Kiliko chaku kiliata hiyo moi wa kumanithia ando yolo wa uima wa kiliko kana mental health na ende well-being ya kuibwata weta mundu mwe wa kubwata kiliko cha ukibwata nicho to kunena nisia oyu na ende ethano uko usizi okono mundu wa kubeba onwe na nsebe sisi nesa na ende wimutede sio batonekane kenda withie kiliko chake ni kediwa na uima ula wa elite reverend beki ndo weta kiliko cha dika kibindu inusi ni ndinena yulwa nundu ni mundu na ni wona mwaliuku na ngai no kunengete kwithia winomo na we soba undumo wambe ni wailite kumana kwithukisia mundu uyu nundu pape kindu kikuyana kilikoni cha mundu nundu ni nambisi na kwasia kana kiukitawa mundu mwambiye ni kindu kingi kiziuluangu wa masiwani ala twikata tusoania na pe communication yingizi bunzine yende na wewange wani kindu kingi kuyi need ya mundu utona reverse na ethia mundu ndanona mundu ukungana nake kiliko ni chambata stage ila yeyulu muno nundu okunenania ni kubwasia okunenania ni kutheasia pressure ila wina sio kana mawito alokuwete na kwithia wina concern ona kala kaundu kai mundu yo nakawe ile tamutaka yani ona kawe mundu yo ethithe kanzia no sio ukeya associate na mundu usu ni wamonia ila wainomo na jinu wene mawaliko ni kana stage ila na weta yani yo yemwisho muno ila kiliko chapi kambindu jini chowona ila stage wewa ya mundu ni wathia kolania mabuti akambia kona chio abikamindo ni abikala mine akona baube chio ukewa nena akazia ai na batio ni ale kwetethesia ni bai nake enziane no yona unyangwa na yika chiobo kana can decide ukoma githekani
kana ka decide kumya ingwa akathia muthai maundu ao nthe mauma na ila kiliko cha mesa kibindu na kibindu cha mina ulika jimundu ayeka oswania undu yitu oswania na lilikana nasia mental health asachua chiwa ya mbe ni socialization nundu ukuiwa na mundu suwe katika mental health nundu trinamo misi ni kwitu tondu wawe negwa waweta mundu mukumala ukethia wona ambia kwikania tumaundu twekweleka no tona uthio koma pando nekini omana na nikibeti ukethia ni wambia ulan kana bape mwaliuku no need input ya mundu soba na mundu tona kunena mundu na makayange wa na kamonia undu woseo ula webo ethia mwenewe no tona kweyetikira kuma bau ni kumanage tila ita self management you manage your crisis mabindala maingi nundu wa ukuithwa muno kiliko imwe ni kila na gikambia kona sindu itekweleka na akani mumenge anzeo muno makwa ino akekia ino ngina ko kakuyania ona ethie kalite na mundu mulevi mundu wa muthemba wiba akemanyania kwikala chao nake nusio kila mundu amane kumanage mwikalanlie wake wa kila muthenya nundu tajitondu twa mala wanene na faith maneno bo wa mawaliuko ala methetuku mwaliuko asimume affect mundu direct nundu mundu anaiweane ni wabutwa mundu ena ciana cie school already ndena bandu tona isila uitosu akaema kwithia ese kwaliola ngea cia kiliko akwama pandu bamwe kiuki kia sumu kilikoni na kasumu kauka yambe ulingi ndini wa kiliko cha munduzu na aema kumya ngesu amanthe na kwithia creative niwe sithi no latio the no mundu nundu tienda twithia kindu kimwe tikwenda kwandi just to another level na kindu kila kisio kuna kila permanent ni waliuko change na weti kila change ndini wa thayo wako onethio kwete hata nienda ukwashua nesa ukethia uthomuie ona ila kwima wito ko there is self management ile tono manage mendo yaku na health yaku na pe ile ngitumita ila medical nundu be bandu kebika ukethia yuyu mundu ni violent mundu ni kuwa mundu nutona kweka anything else onake mwe nutona kwewa ju ndukashe pai muito wa kiliko nundu twina and civilized nandu specialized na maundu ma utuika uomve wa kiliko na ni maenda either makanena amo ethia ndu ino tuika wa unena kana makamanenga medication ya uloa kiliko kuswania muno disi kanini wona mundu ina kiliko kithuku atoma singano na pe musie yulu muno aitumana uyete yes okay they tabite muno no mbakatu ithie twi careful na medication ni kana mundu ndakatumane completely nundu ndakitali endo nundu lonzete na imukuthi ya ndawa na mukuna ndawa indawa yo na mundu itabie kila bandu bomze reasons behind nundu ananengiwe kindu kiito kutekileko chake na yika londonge so mundu uyu akamanyika tene na aitwa bandu tona kwamba kwiki wa counseling na inene ni nake nundu mental 3/4 yayo ni mawili thioloko maito na mikala niliela twikala ni asindu ila tukoma nasio edon na nie tae thina kilikoni cha mundu so niyongwenda kwa sia Veronica ndimini clear ndini we mindo nasie every human being as a value kila mundu withayo a value na pai mundu useless nienda unene na musiaisia nundu ntonga ithi ya mundu wa muthembosu ni mutabie nesa ni mwe kila mundu withayo kitumi muno na mundu ndaterminate wa thayo wake either ni thina wa kiliko kano thinongi utonga koma nawo alame na kiliko kianu ngai ya unengete kiliko kiu ni kanoma nondu wailo relate na mundu na nduka mwingi no na nduka mwete mundu anduka ila weta na mundu anduka with ya yuananga attention yake pyo nundu kiliko chake be bandu chatie lile na kat space kala katia lite kila wa mutabia nutonga kwatwa nicho nundu kiliko ichaza yeye na ndia chapela blackout yede aidhe ju level isi yabika eze wa mweta mundu anduka ama na kumbe nyene na okie
pegi betitiko mana ni nacho na nikiuka na chiasi acho chanduka nundu ni cheki wechu so ni we wanduka mundu anduka no we umwitikile we ute wanduka no isobe ya mundusu nundu ethayo na ndo ilomo kuthi ya ikuthuni. Asante. Bishop mala pekindo Reverend Kabeba waweta cha andu ni maile kumana undu mekumanage mundu wa muthemba usu na kwa nenda gukulia utono tabia museisi ata na lo twithukisie utuseisi maile kumanage uthatu na stress ata nikenda withie sinesa kulipwa kiliko cho meso kwatwa ni thina wa kiliko. Actually ala Kristo mesebende to Biblia ni yaetia kana the root of bitterness. We duketikile the root of bitterness. Uthiliku wingebe. Nundu waingeba Biblia yasekana no matesa inge. Ulamu mwokezo kanga no kambio mathenia. Kikamba yasya ukambio mathenia. Na kila mental problem yena overthinking. Edwati tio wa umundu na kwatwa uwo. Most of the mental problem bingi siosi yetu ni stress na siendo sieke kama mundu wali katika depression na yoka nundu wa some questions kana makulyo mwene otesungia no kumanda mundu wa musungia aya kwa uye ibidi newe mwene ambie kwikulia newe mwene na ekulia newe mwene ailibuka kidogo nundu akili yombetwe yena part mbingi kwa ube imwe ukai kasemba muno ukelia yu confuse kama kakabyoba nundu ndizega na iwe zikana clot ya thakame kidogo mutwene ni thina o ka clot ka thakame ni wali ka thinani na yumundu penzia mundu andu maidi to manage. Number one, kithema Kabeba weta ni enda counseling so much. One day is kuna soma yoluwa deliverance na either koboye andu. Mutabani yo moisia kana aetiwe mundu anduka. Na ewo ngai amya mundu na ndukaboye. Munenge masaili kwikala nake. Masaili umaluka nake umuchange environment umaluka nake uthi umuthoengwa umaluka nake athiaye bandu umaluka nake mukelwele mubila na yu asia makiririe maende na kwilwela mubila ona mwana ucio athea imuto tanita tawakwatwa ni mwita wa thelabina na ayungamu amukulia paundeti yaboneba amwati sese mubela amukulia na njati weta wa pastor fulani amya eninye amya ndunge musi numbone ya mama you as ndamu boya lakini a change ye environment na amu change ya communication na amu change ya ngwa eyo na undunge so some of these mental problem you need communication. Wow. Asante Faith. Pele na ukwata ibeti mono sia mina usia. Postnatal. Yeah. Ndakireli sia either pe kutone ka kunene. Mwingi. Mundu muka akwatwe ni thina usu. But uko ithia sa ingiti la normal. Nyenda ye extreme nundu labda mundu mukani wasia mundu umeni wathi kana ndeo musobea kana ni wakwacho mundu angi nwethu wana stress kana ndeo bobegwa. Yes. Nendo na mundu muka umu advice atona kwikata nikenda labda osiye kana ukilili okusia nikenda wethie kiukine so bikabandu gikamunenga depression. You wo wakusia ni wo mwingi lakini compared to inguma ila sikiawa it is not so extreme. Nondo ni nasi anga inda tutenga kila tutakwata na wivyo sia kila kindu chonde chondo Bishop Kabeba na mala maweta it is no internalize ye kana the one expect it woke
so akili ni yaku pe wolo jinge jukite pe wo unge ukite kai chende na ku prepare akili na gwe expect wezi akili na jo pe expectations ila akili yaku wa make yana jo feelings yaku wa guess you can translate what mindo uyoka wo uzu uyoka wisia na wisethela it was not a big deal isuni anticlimax it can hit you. Secondly, expectations ni expect yani si akeli nasi akamwana ni expect yani ka si akamwana nasi akeli it hits kwanza nyendi kana friend ya kwana ake asiete si ana tanda tu etu ya thei ambe yo kwa postnatal depression ena si ana ina o asia o we wa yara proud mother of a baby girl aitongwa mathare mina nye yetatu ayuka yake thela kana ko lwe kwonga yani okesethela ni we disorganize na ti kwenda kwake niki nundu we ni we isi kana na ilo sia kele tu kana na sia kabisi kana ni so undu twaile kwikanikana akatu manage kila totona na nduka asemba nyena kila na nduka situ ninzio nundu sio si utuka na sithela unena na mabuli mangu ukaumanga muse wakuka mina ngombe sia kuka muyo na ndwayo leo sia wa ngombe we na umachao mandwala makumenomba umezela you have a vent out na ila wono telewa manda mondo mo communicate mapasta mepo na school si po si na alimo oyo matono edukizi ondo nena makamana mondo no ko need hotel na ndoka biveka na ka kukeka wo Faith neyo yena lika maternity kana ka kaisha wakambe nego nethiye mathare ikaba nondo newa ndienda koi kwa kibeti jagwa no na chakaya oba masako na yuna mboy mwende nimbo uwa nethi yendanzi kuniro bu na imundo kuma kunia ndanzi nange makomete ne baunde ange mera ne mama ange nazi unethi kweli vandu vabewe ona kuma muthozu na salute yaka ethwa nduka isu izaewa ukewa mundu cio athiomwa na ina athiomwa thago likete kamiao na yola ya pe niso yola we na ile muzeisia ndo abasabo ni boto avika mudia kilungito nini se yolua uima wa kiliko ni topic wide na kwenzo ni tukwisa kumenene ingi ndini wa kilungu chatu nena niendi kwa oyu ikiithia kana niwekala maisha loto mokua thina munene uma bau ndukenenge stress ndukende kwikala maisha utatona na ende onethe economy bwa hata okila wakwata manage cho na ende withia uima waku akiliko na bamwe na wamwe wi sawa no ikithia kana pala uthukuma pia wina uima waku akiliko ni musio nukwithia wa inisi ni mwigwite asikali withia musikali ni wiyu waiye ni wosi ebuti athio wa andu make ona matakitali yes ouba lo thukuma make sure environment lo thukumia uima waku akiliko ni musio na ende etha ti musio ndo kwa mwana uima waku akiliko kana ni mbesa umanda tiwine sana mwithwa na kiyo chako ila